Zdravo, Branko. Zdravo, Nikola. Evo, DPF. Jesi doneo, jesi? Jesam. Imamo problem. Reci. Auto javlja da je DPF potrošen. To je na vremenski interval, tačnije na kilometražu od preko 200.000. Jeste. I šta ćemo mi sad radimo s ovim DPF-om? Pa u suštini, vremenski ste dobili informaciju na bordu, ali pretpostavljamo na tu kilometražu koju imate na autu da on svakako ima određenu količinu gareži. Dobro, ali šta on trenutno radi? Pre svega procedura je da se kamerom unutra provjeri DPF, da se vide da li postoje neke naprasline, da li je DPF u takvom stanju kakvom jeste, da možemo da ga čistimo. Ako je DPF napukao? Ako je DPF napukao, svakako mi kažemo korisnicima i našim klijentima da je napukao i da stvarno ne vredi čišćenje i nema potrebe, nego mora novi DPF ili neki polovan, ali u svakom slučaju nije za vraćanje i za čišćenje. Dobro. Jel naš DPF u redu? Jel ovo znači da je gotovo kad otvaramo ili... Jeste, ovaj pola sata proces u ultrazvuku je upravo završen. Stani, sad se dešavamo sad da mi izbacuje DPF gore. Faktički lift diže DPF na površinu i mi ćemo sada da još iz njega izbacimo prljavštinu i zadržavnu vodu. Ovaj DPF meni izgleda potpuno čisto. Spolja jeste čista, isto tako i unutra sigurno. Ovo se nije plavilo kad sam ga skidao. Nije. Evo, faktički je čista voda iz razloga što je kompletna prljavština ostala u ovoj vodi i izbačena iz DPF. Ali to ne znači da on ne mora sad da se ispira. Naravno, on mora da se ispira i da se suši. Dok čekamo da se DPF osuši, da popričamo malo o samom sistemu u automobilu i tog DPF-a. Zašto se DPF zapuši? Da li je samo zbog tog DPF-a ili imaju neke stvari koje, ako su neispravne, dovode do zapušenja DPF-a? U suštini samo sače i sam DPF ili FAP filtr u ovom vašem slučaju i ovo što smo čistili kod francuskih vozila je u suštini samo jedan deo celog sistema. To je filter sače koji jednostavno zapuši se i mora da se opere. Dobro. To je posljedica. Uzroci su, i treba provjeriti koji su uzroci zapušenja DPF-a, a to se radi i pre i nakon, recimo, vraćanja DPF-a i montiranja na vozilo. To su pre svega senzori temperature, senzori diferencijalnog pritiska. Treba provjeriti da li EGR dobro radi, da li dizne dobro ubrizgavaju, jer jednostavno sve informacije sa tih senzora i na osnovu njih regeneracija DPF-a se vrši, odnosno samo čišćenje. Pa, Branko, ja znam tu priču i čuo sam i uverio sam se, kad je loš motor, 10 DPF-ova da ima čistih, novih, opet će biti loša emisija izduvnih gasova. Znači da nije sve do samog DPF-a, kao što si rekao. Jeste, upravo tako, pogotovo ako su DPF-ovi napukli, a dešava se recimo da fali deo saća, da su napukli, mogu da se operu, ali vi ćete imati izduvne gasove velike na izlazu i taj auto ne prolazi jednostavno ovaj tehnički pregled. Drugo, ako se ne reše ove stvari koje sam rekao, koje mogu biti uzrok zapušenja DPF-a i nepravilnog rada, bukvalno kad vratite čist DPF na vozilo, posle 15 dana on može da se zapuši ponovo. Sve treba provjeriti, sve parametre, da li svi senzori rade, da li sve funkcioniše i ako je sve u redu, onda će nakon ovakvog čišćenja DPF-a biti sve u redu, auto će raditi redovnu regeneraciju samog DPF-a i onda može da bude dugotrajno. Tebi hvala na odvojenom vremenu, vama hvala što ste nas gledali i pišite šta vas zanima na Instagram @maliserviser_ ili Instagram Automoto Show emisija. Koje pitanje postavite, pitanje će biti u emisiji, rešavamo problem i tako dalje. Ajmo!